Welcome back Gulte ho. Thila tu sim hin sein tin comment hin atam hle zingin thila tu sim zong hi gun lo. Mi som la khat zen dil hli hopia 1 July 2018 kuma mi som la khat in khana hi an thi jing hi chiki hi na naza adiu zong khata sanin an za lo num ba hi le athu sim chi dan le I pidinga mi som la khat chu thakhala na thi waham ti hi ga ngai taw hi te thusim mi pat masangwin tua lim hin ki vet sa ding ho a hin athusim ki sei zo se hi ata kin seiding hin nat na nei mi na hi a hi to bang thu ho ngai theilo na hi a hi le lung serin hi chi video hi ana vet da tan 1 July 2018 Burali Delhi hopi muna ana hin Bhatia family te hin ain kom wahin dukan ni ana nei ve khachu hi le plywood azo na wahin khat hi grocery hi hiching ka hin dukan a hong ge tawin hi le ain kom teu jong chun adat mo hle jing tai dukan a hong ta hi be jing win koi machala ki mutapon hichi ji chun ain kom tewin agavet wa hi le thil gim nei ta chu ana so tai mi som hi room chun ana ki khaili thowin akhut le kyang ho jong hi ana ki hian chi Chigu chulovin amu ozong hi anaki tomin hi ala ova ate pen nu wang hi alup na hi athisa gamu hi te sepimin hi a hi le narayani akitin ama hi kum som git lang hitai te sepi hin chapani ananein chanu wang khat bo ane ye acha teu chun ji anane ta ji wachun tu te hi mi nga zen ane tai phachom khat zo chun police on jong thu chu ana hetawin ama hozong ahung lut tawe mi som zen hita anaki khaili jing amu phawda chun alungo hi adong hle jing tan itimo monga ta hi thei jing ham atitawe gucha mi chom hi jingam abola hi ativin ama honjong kot kha ho phati cha holwa hi le kot kha jong I macha atipun athil anei ago jong I macha chu anamang poi ahin hetawin mi pi tam ta chu in pa ma hin aki khom tawe police honwang asunga hin investigation apan tawin hi Social media ho zong hin ahin ta do tawin mi som la khat thakhala athi jeng thu he hichi phar chun India pumpin zong ana hetai forensic department ho zong chu ong flung tawin mi thio cho mo phar wa chun iti case chu patding ham ti zong hi agel do thei ta povin hi azi chu hi to bang case hi hoila za zong anamu kha lo wo hi ama ho zong chun khat khala chun body ho chu ahin ve pan tawin ahing akom ho sei dana wang chun Bhatia family te hi mi phata hi win ma ho zong ki vop thei ta hi win mi ho nom ta mi zong ana hi ve ati win hi a in kom wa cheng hong chu sipai hon khat khanin adong ta win ama ho sei dan wang chun ama ho chamta aki tha diu hi ata san hi be jeng we aji chu ma ho hi sum langa zong boi be se alo lungkim na be se zong ane yo he po win hi sipai ho zong chun a hin hol pe wen a hi le in chung lang hin ui cha aki hian khat hi a hin mudo ta we hi chu ui cha hi ama ho a hin aki chatle jing ena hi te sepi cha te nu me aneu pen nu hi mundanga ji ananei do kha hin ama zong hi in ku te ho thu a het pharin ahung tai ama ho le ama ho aki that jing veti tailo wang chu police ho ding in zong seiding om tapoi aji chu in sunga chun I macha aboi na zong aki mupun mi tha a hi veti theina ding chance khat jing zong lo wa hi ahin la ina sei bang bachun ahing akom ho le achanu sujata wang hen ama ho le ama ho aki tha deu hi ata san the hi beijing ve hichilai in ko sunga analudo mi chanu ni zong hi auma hin apa teu zong hi chi thu het phat bin ahung tawin alungo dong hle jingi aji chu achanu hi imacha lungim na zong ama ho koma hi ana sei kha lo hi athi hola buffness ki tipa wang hin anaki tomna khut nung zong hi akimoin ama le ma hi ki hlap ding ana ti le hi wang ki hlam theilo hi amu uwa zong pon ki tom akhut le kyang ho zong ki hian chi lungdon wang hle jingi phat chom khat zo wachon ambulance som la khat hi ahung tan thilong ho chu khat khat che na povin postmortem bolding in hospital lang in an pui tawin hi police on a hol be na wachon a in ning lang wahin puja aman jinaw amei ti jinaw chu ahin mudo ki tawe CCTV camera check a bol na wachon mi thum hin hi chi zana chun stool aga ki chowin chuteng la ki khaili naw pon ho zong chu hi chi zan ma chu ana ki chaw da no he ni somlet ni li masanga chu te sepi atunu priyanka ki dinu ajinei ni chun ama ho zong hin anop sa hle jeng win ala movin hi chi hong hi video chi na la ya hi
hibanga nopsa khohe phalo banga hin khomang jeng chu ipidinga ma hole ma ho ki tharwa ham ti hi hol jing a hin la ye athu hi mi pi hon jong a het no mama jingtan police ho jong hi pressure na satai na pewin crime branch ho jong a hin khol wa hile puja aman ji na kom hin diary khat a hin mudo ta ve police on thil a khol che wa hele alungo dong che jingtai aji chu bang pang hin pipe som le khat hi an mo to ki tawin pipe sagi chu amu lang hi akona hin li hi jang peda hi hichi thum dan chu hin su to lew athi ho mi sagi chu nu me ana hi in pasal chu mi li ana hi windola thi ki su to ho jong chu som la khat ki to che hi anom jingin lungdon khoi sat hi jing tai crime branch son jong diary amu pau chu a hin ve ta ven hi le thil ki dang mong anamu do ovin hi hichi diary hi kum som la khat masanga ko na chu ana ki sun pana hitan diary a last page achun hitahin ana ki sune mong phungjung azam hla banga hu nang ho jong nana ki khai diu hi atin aki sunin hi hita chu nana ki khaiwa hi le mong phung banga hu na hin naw ki job mating chuta chule in sung jong hung no mintin sumle pai jong hung ning ding a hi tin ana ki sunin hi anaki khaili ni wa amu bang wa chu pona na khut ki tom ding namu ki tom ding ki ti ho zo siong hi hichi diary a chu anaki sun pe a hi hichi diary anasim na ko na a he theu chu hi le mi khat hin thu a hin pe jiwa ama hon diary a hi asuduwa anazui pe jiu ta na hi hichi ke sa nat na nei dinga anagin mo pujari no me iti diu ha doi bol thei no me iti diu ham ama nu jong hi anamanwin hin la pha chom khat ka in imacha proof anei lo jewin ana hla do ki ta ve thupi in hunglut pan tawedin narayani devi itiu te sepi alin pe nu chu aji pa hi bopal singh hi mi phata ana hin narayani apa ko ma hi na ana to ji hi hichi chun apa jong hin ana dei chom hle jingin achanu narayani hi to ana ki chen sa tai bopal singh te ni jong chun ki chen jol flonin chalenau ho ai ni hlontan amani jong chalenau te gel ho na zala chun delhi lang hin ang phei tawin hi achapa aneu pen pa hi lalit akitin ama hin angai lu hle jing akinau sen sa ji hle jing akiti apa thi zowa kon chun lalit singh hin atho lel hle jingin apa hi aha ngai che jinge hichi go chui lovin zan teng jong le amangin apa hi amu mu jing ji akiti athu chi dan chu i ni he ho yoi tawin amanga hunggo jong hi talovin ata apa hlagaw chu lalit sunga hunglut banghin anom jin thil abol diu ahung hlung ding ho zo se hi ana sei pe ji danin aki he apa hlagaw ahunglura thu a sei zo se chu aso pe hon numei te ni hin ana sut do pe ji hi diary a ki mudung zui chun athi diu zan chun lalit hin in ko te komwa tu zan ting le itaw naw hi lo hling ding hitan hichi chun ei ho ki that go jong lew hen ipawin e hung hu do diu hi adna ti pe e sora ko na chu hita hi apaw hin lalit aman cha thil phading a hin seji ho hi anazui wa hi le in sung jong hi khang to hoi jing sumle pai ja jong phachom hoi jing dana anaki he wada na hi lalit aloi hon aseina wa kon chun ama hi mi phata minui nom ta mi ho nom mi ta khat ana hi chuting le 1988 ko machun lalit hi bike accident ana to dan alu akisu kha in hospital hin sot ta ana ki jene 2004 ko mahung hi ki ta na hi le ana to na hin apos pu hi to alam khai pu ti dam anei pa chu to sum salary ji hin ahung kina hlontan ana to na anei pa chu to aloi ho hin ana votawin room khat hi ana bon khom win mei na hal den we hi cha wang hi ana kaluwa wang chu hin a hin la lalit hin na khat ana nei tan kum thum la ki atubang hi pau theilovin anome hi chi sung jong chu le kha hi thila suda in ko te vet sa ji hi lalit chu doctor hon treatment phate cha na bol diu atile in ko te chun ana ngai sa lo watan hen tin ama jong hi ana zen po ve hi ta chun ni kho ana che chen hi le ni khat hi apa o athipa o chu a hin jatai lalit ko machun jingteng le puja na mandiu chuteng le ho le kha ama hon ane yu hi na sim ding hi ati pe e ain ko te zo se chun azinga chun hi ta chun ana bol ta ven hi le phat chom khat ka lo chun lalit chu pau thein a hung tai hi chen in ko ten apa lagaw thu se chu ana ta san che jing win hi lalit anu te se pi jong hi ana dam mojin
a upa hin dei banga ana zen thei zi lo hi hi chi ji chun la lit bo hi a hi jingin anu ana ve a jong zo ama thu sei sei chu diary hin ana sun jiwin a thu sut ho chu strict in ana zui ji uvin hi diary a hin sut patwa kon chun a hing a kom zo to jong dei banga hin a keu be se tapovin chapang ho jong school a kaina wa chun hi cho thu hi ko imach koma a sei lo divin a kham ga teuve azole thilum chan hi min hin he kha khan te ativin Priyanka Zineyong chun aloi ho koi macha jong ana sei pe povin office a ana to na ho jong chun ana he phapovin hi thu khol hon thu hin su to tung zui wa chun Priyanka Ziney chun mi khat hi apot to en ana heuve ama ho family in hita abol jiu hi athu hi alik a udanin a hetan hi chi ji chun athi chi na diwa chun hita hi last piece a chu ana sut hitai medical lang sanga khol na hin nei na wachun lalit hin alloa hi na nakhat ana nei hin hi chi ji a pa to ana ki ngai wal hlon chu alunggela hi cheng dena apa hi asunga hing bangbanga hi ana ki lang jing ji ada na hi lalit le ain ko te hon ana gel dan wa chu puja aman chaiwa hita aki khai chai teng leo ama hole ma ho thilo diu hungki hlam ki diu danin jong plan ana gongwin hi chi plan zo siong chu le kha hi ana ki suna hi hinla hita chun anom tapun ama ho gel to ana bang tapun a hin kho achan lo tawin a hi hichikes thudol hi tu chana hi chi chu a hi mong mong he tia a pom cha jeng ama jong koi ma cha om de pun koi son jong tam ta hi ahung do ji na hi ipidinga hi chi family chun lalit chu ata san jing o hedem ole abonova chu alunggel ki su lo a hi diwem hi lo le mi hemin gel phalo lovin ta san na za chom chom akinein diary a ki sun si se hi anata sanwa ana zui mong mong chu hi lawang chu abonova thip mo a hi jengin hi goltho tu sim kim nei ta iga se chu hi chan choi hitan aban hi kenjong ka hebe tapon ipja ana thi wa hin te ti nang man ge lam na longgel komena hin sen lang video ki le ki moto ki taw hi te